Nongeye kubasuhuza ndabifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze wa Primo Media Rwanda. Nahe makuru agezweho. Intasi nkuru z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye guhurira Rwanda muri Angola. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwagaragaje ko ruri gutegura amabwiriza azagenga amadini n'amatorero mu Rwanda, harimo ibijyanye n'imisoro ndetse no kugenzura ibyo bigisha. Mu majyepfo y'u Rwanda abacuruzi baravuga ko barambiwe gufungirwa mu nzererezi. Naho urukiko rwemeje ko umukuru w'umudugudu ukekwaho gukora jenoside afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Mu karere ka Karongi abakozi b'umurenge wa Murundi basezereye rimwe. Ni mu gihe polisi y'Ubwongereza yo yasanze Rudakubana ushinjwa kwica abana batatu yarabitse inyandiko ya Al-Qaeda. Na koloneli wa Fardc n'ingabo yarayoboye bihuje n'umutwe wa M23. Umuryango w'abibumbye uravuga ko miliyoni 25 z'abanyekongo bashonje. Korea y'Epfo yo yatangaje ko ishobora gutangira guha intwaro Ukraine. Hezbollah yatangaje umuyobozi wayo mushya. Abayobozi ba Israel bati uwaririwe ntaraye. Ngizo zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru mugiye kugezwaho nanjye Jean Dodier Kanijabo mu kanya turayarambura. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG ku bufatanye n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC bagiye kongera gutanga ibihembo bihabwa abanyamakuru babaye indashyikirwa mu itangazamakuru Development Journalism Awards. Umuhango wo gutanga ibi bihembo uzabera kuri Kigali Conference and Exhibition Village kan Kigali ku mugoroba ku itariki ya 7 Ugushyingo 2024. Abanyamakuru bifuza gupiganira ibi bihembo bajya kuri website ya ARG ariyo wa eshatu@arg.org ahari itangazo rivuga kuri ibi bihembo bagakanda kuri link yateguwe bazakoresha mu gutanga inkuru mu irushanwa. Iki gikorwa kizasozwa ku itariki ya 23 Ukwakira 2024. Hazahembwa gusa inkuru zikozwe kinyamwuga kandi zagize icyo zihindura mu buzima bw'abantu n'iterambere ry'igihugu. Ku bindi bisobanuro wahamagara telefone igendanwa 0788 48 78 99. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye. Bankoraho riraka n'abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu n'umuziba. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nkuko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi kiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Ikaze muri aya makuru arambuye duhereye ku Rwanda ruri gukurikirana ko nta muturage warwo wahohoterwa muri Mozambique. Guverinoma y'u Rwanda yatangajwe ikomeje gukurikirana imibereho y'abanyarwanda baba muri Mozambique kugira ngo hatagira uhohoterwa mu mvururu zadutse nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Hashize icyumweru komisiyo y'igihugu y'amatora muri Mozambique itangaje amajwi y'ibya burundu byavuye mu matora y'umukuru w'igihugu, aho Daniel Chapo ari we wegukanye intsinzi n'amajwi hejuru ya 70%. Nyuma yaho mu gihugu hose hadutse imvururu z'abatavuga rumwe nawe bagaragaza ko batishimiye ayo majwi. Umuvugizi wungirije wa guverinoma y'u Rwanda Amakuru yavuze ko u Rwanda ruri maso mu gukurikirana niba hari umuturage warwo uba muri icyo gihugu wagira ikibazo ahurira nacyo muri izo mvururu. Yagize ati mbere na mbere tugomba kwirinda kwinjira mu mikorere ya politike cyangwa y'ubukungu bw'ikindi gihugu, ariko niba habaye imvururu harimo n'abanyarwanda bangirijwe dufite ambasade, birumvikana yuko abantu baraho ibintu bibera bagomba kubibwira abo bahagarariye bati nyaboneka mwitonde. Niba umuntu akomeretse ambasade ni igomba kumuvuza. Niba abantu bagomba byanze bikunze kuva mu gihugu ambasade bigiramo uruhare. Ndabarasa Theophile umwe mu banyarwanda bo muri icyo gihugu yatangaje ko abatavuga rumwe na leta nyuma yo kutishimira ibyavuye mu matora biraye mu mihanda bamagana ibyavuye muri ayo matora. Avuga ko kuva izo mvururu zakwaduka ambasade y'u Rwanda muri Mozambique yakomeje kubabwira ko umuntu wese wagira ikibazo yakwihutira kuyimenyesha ikamutabara. Aba bakora imyigaragambyo ivanzemo n'urugomo bari kwirara mu maduka y'abene igihugu n'abanyamahanga bakayasahura. Itangaza ambasade y'u Rwanda muri icyo gihugu herutse gushyira ahagaragara yagaragaje ko nyuma yo kubona ihohoterwa ryakorewe abanyarwanda bamwe amaduka yabo agasahurwa ndetse no kwangiza ibikorwa by'ubucuruzi bwabo, ibihanganishije ariko ibasaba kwigengesera. Hagati aho Venancio Mandrane watsinzwe muri aya matora yatangaje gahunda noneho yuko ku wa 4 ku itariki ya 31 z'uku kwa 10 kugeza ku itariki 7 z'ukwa 11 icyumweru kimwe cyose hazaba hari kuba imyigaragambyo ikomeye. Yahamagaje miliyoni enye z'abaturage bose biteganyijwe ko bashobora kuzitabira imyigaragambyo niba nta gihindutse.
Intasi nkuru z'u Rwanda n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zigiye guhurira i Rwanda muri Angola. Impuguke mu butasi zo mu bihugu by'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuri uyu wa gatatu zirahurira i Rwanda muri Angola mu nama yiga ku kibazo cy'umutekano mucyo mu burasirazuba bwa Kongo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yabwiye France 24 ko iyi nama iza kubitegura inyandiko y'ibikorwa bya gisirikare bita Concept of Operations byo gusenya umutwe wa FDLR. Ni inyandiko igomba kuzasuzumwa na Minisitiri w'ububanyi n'amahanga ubwo bazaba bahuriye i Rwanda mu kwezi gutaha kwa 11. Intasi z'u Rwanda na Kongo zigiye kongera guhurira i Rwanda nyuma y'ibyumweru bike ba Minisitiri w'ububanyi n'amahanga bemeje gahunda yo gusenya FDLR yateguriwe i Rubavu na ziriya mpuguke. Nyuma y'inama iheruka, Kinshasa yifuje ko gusenya uriya mutwe byakorerwa rimwe no kuba u Rwanda rwavanaho ingamba zo kurinda umutekano warwo rumaze igihe rwarafashe, ibyo Kigali idakozwa bitewe n'uko buri gihe Kinshasa izana amananiza kubiba byumvikanyweho. Mu nsengero zisaga 9,800 zafunzwe, 44 nizo zimaze gufungurwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rwatangaje ko mu nsengero zisaga 9,800 zafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Kuri ubu hamaze gufungurirwa 44 gusa, ariko ngo n'abandi bazuzuza ibisabwa bazajya basaba gufungurirwa. Ibikorwa byo gufunga insengero zitujuje ibisabwa byavuzwe cyane mu kwezi kwa 8 n'ukwa 9 k'uyu mwaka, ndetse ubugenzuzi bwakozwe ku nsengero zirenga 14,493 bwasize zirenga 9,880 zifunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Mu zahagaritswe harimo izirenga 600 byagaragaye ko zitagomba kongera gukorerwamo, harimo izibarirwa muri 336 zagombaga gusenywa. Dr Doris Uwikeza Picard, umuyobozi wa RGB, ageza ku nteko ishinga amategeko ya raporo y'ibikorwa by'umwaka wa 2023-2024 n'ibyo bazakora muri 2024-2025, yavuze ko hari amadini n'amatorero yahagaritswe kubera amakimbirane yayamunze, ndetse ngo babona ko atagishoboye no kugendera mu murongo yatangiranye. Yagize ati twagiye dusanga hari n'izikora zifunguye ariko zitanditse, zidafite ubuzima gatozi, zitemerewe gukora, nazo zagiye zifungwa, hakaba n'izitarigeze zubahiriza amategeko, hakaba n'izafunzwe kubera ko zahoraga mu makimbirane, bigaragaza ko byabananiye gukomeza umushinga wabo w'imiryango y'imyemerere. Depite Nizeyimana Pio yagaragaje ko ibibazo by'insengero zafunzwe bikwiye gutangwaho umurongo abantu bari basanzwe bazisengeramo bakabigiraho amakuru afatika. Dr Uwikeza Picard yasobanuye ko abafungiwe insengero kubera inyubako zitujuje ubuziranenge byabaga byaturutse ku bibazo birimo no kutagiraho gusohokera hagari cyangwa zashyira ubuzima bw'abazisengeramo mu kaga. Gusa yahamije ko nyuma yo kuzuza ibisabwa bongera gusaba gufungurirwa urusengero kandi bakabihabwa nyuma yo kugenzura neza. Ati zo zafungiwe nk'ubuziranenge bw'imyubakire bagiye babwirwa ibyo bagomba kuzuza kugira ngo bazongere gufungurirwa. Kuri ubu izemerewe gufungura ni insengero zigera kuri 44 kuko zagiye zigaragaza ko zujuje ibisabwa, kandi ubugenzuzi burakomeza kuzigenda zuzuza ibisabwa zikagenda zisaba gufungurirwa. Imibare igaragaza ko mu Rwanda hari amadini, amatorero n'imiryango ishingiye ku myemerere 563, irimo amadini 345 atandukanye. Tukiri kuri amakuru arebana n'amadini ndetse n'imiryango ishingiye ku myemerere, uru rwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwagaragaje ko ruri gutegura amabwiriza azagenga amadini n'amatorero mu Rwanda, hakazibandwa ku nyigisho zitanga agamijwe kurandura burundu inyigisho ziyobya abanyarwanda. Muri buri dini cyangwa itorero usangamo umwigisha wamaze kwigarurira imitima y'abayoboke bavuga ko ari gusiza amavuta, wigisha bagafashwa cyangwa ukora ibitangaza mu izina ry'Imana mu gihe abandi batabishobora. Uyu nguyu yasabye amaturo buri wese arekura gatubutse. Usibye abakora ibitangaza, hari n'abagaragaye kenshi bigisha bakabwira abayoboke babo ko mu gihe ntacyo bahaye Imana nabo batabona ibyo bakeneye. Abandi bigisha ibijyanye n'ibyo batekereza cyangwa iby'imbaga yifuza bagamije kubona inyungu mu idini bashinze. Ibi rero bigenda bijyana nuko buri munsi hagenda havuka amatorero atandukana n'ayari asanzweho biturutse ku makimbirane abayoboye bagirana. Mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene yatangaje ko hari amadini afite inyigisho zibuza abantu gukurikiza inama za muganga n'izindi gahunda za leta zirimo no kwiteza imbere. Icyo gihe yaravuze ko hari abantu bababwiriza butumwa n'abihaye Imana bigisha irondabwoko ku buryo bugaragara, bakigisha urwango n'ivangura. Umuyobozi mukuru w'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB Dr Doris Uwikeza Picard we yagaragaje ko hari amabwiriza ari gutegurwa azaca akajagari mu madini n'amatorero. Ati icyo twakita akavuyo mu miryango ishingiye ku myemerere ifungura iyo by'abayoboke byagaragaye ko harimo icyuho mu mabwiriza ngengamikorere. Ibyo nibyo turi gukemura nka RGB kuko tubifitiye ububasha. Itegeko riduha ububasha bwo gushyiraho amabwiriza ku buryo iyo tubonye imyitwarire mibi y'amadini cyangwa y'imiryango ishingiye ku myemerere dushobora kubikemurira muri ayo mabwiriza. Yarateguwe, kuri ubu ari mu nzira, azashyirwa ahagaragara namara kuganirwaho. Kwibanda cyane cyane no ku byo bigisha nabyo birimo kuko byagaragaye ko harimo abayobya abaturage. Ku bijyanye n'ibyo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze mu kwezi kwa 9 uyu mwaka, aho yavuze ko byamaze kugaragara ko umuntu wese ushaka amafaranga ashinga idini kuko ariho abona amafaranga atavunitse. Imbere y'inteko ishinga amategeko, umuyobozi wa RGB yagize ati
Dr Pikari yagize ati n'ikibazo cyo gusoreshwa kiri kwigwaho biri mu nzira, ariko nsobanure gato ko imiryango myinshi ishingiye ku myemerere harimo ifite ibikorwa by'iterambere bifatika, usanga ifite amavuriro, amashuri, kaminuza, bafite ibikorwa bifasha abaturage byinshi, ugasanga amafaranga bakuye mu bikorwa by'insengero ajyanwa mu bikorwa bindi. Ntabwo navuga ko bose bakorera amafaranga bakayagumana, hari abayashyira mu bikorwa, ni n'abafatanyabikorwa bakomeye mu iterambere. Hari n'abafite amadini agiye afite ibigo by'ubucuruzi byunguka, ibyo birasoreshwa bisanzwe biriho nk'urusengero rufite hoteli, iyo hoteli ifatwa nk'ikigo cy'ubucuruzi bisanzwe bisoreshwa. Igenzura ryakozwe mu Rwanda ryagaragaje ko hari insengero, imisigiti na kiliziya zirenga ibihumbi 14, ariko izirenga ibihumbi 9,800 kuri ubu zarafunzwe kubera kutuzuza ibisabwa. Mu yandi makuru, Miss Rwanda yafunzwe aregwa gutwara imodoka yasinze akagonga. Polisi y'u Rwanda yarayitangaje ko yafunze umukobwa ufite ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda imushinja ibyaha birimo gutwara ikinyabiziga nyoye ibisindisha birengeje igipimo, kugonga no kwangiza ibikorwa remezo ndetse no guhunga nyuma y'ibyo. Mu itangazo, polisi ivuga ko Divine Muheto adafite uruhushya rwo gutwara imodoka. Miss Muheto nta cyaravuga ku mugaragaro ku byaha ashinjwa na polisi. Uyu Muheto w'imyaka 21 yamenyekanye mu 2022 ubwo yatsindaga abandi bakobwa mu irushanwa rya Miss Rwanda mbere y'uko leta irihagarika kubera ibyaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina byashinjwaga bariteguraga. Polisi yatangaje ifatwa rya Muheto nyuma y'iminsi hari amakuru ahwihwiswa ko uyu mukobwa yakoze impanuka mu muhanda kandi yaba arahise atabwa muri yombi kuva icyo gihe. Gutwara imodoka wasinze bihanishwa ihazabu y'amafaranga 150 y'u Rwanda, kongeraho iminsi 5 y'igifungo muri kasho ya polisi. Mu myaka ya vuba aha abantu ibihumbi bafunzwe na polisi mu bikorwa byayo byo gufata abatwara imodoka banyoye ibisindisha. Kwemeza ko utwaye imodoka yanyoye inzoga zirengeje igipimo gituma hanwa byagiye bigibwaho impaka. Mu 2022 umwe mu bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yareguye nyuma asaba imbabazi ko yari yafashwe yatwaye imodoka yasinze. Gushyira ingufu mu ibahirizwa ry'amategeko yo mu muhanda byagabanyije impanuka muri rusange n'impanuka zahitanaga abantu mu mihanda mu Rwanda nk'uko leta ibitangaza. Polisi ivuga ko ikirego irega Muheto cyashyikirijwe ubushinjacyaha. Ubushinjacyaha bushobora kumuregera urukiko akagizwa imbere y'inkiko cyangwa ntibubikore. Mu makuru avuga mu turere, mu ntara y'Amajyepfo abacuruzi barambiwe gufungirwa mu nzererezi. Abikorera bo mu karere ka Muhanga na ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo batakambiye inzego zirimo polisi na Rwanda Revenue Authority bavuga ko babangamiwe no gufungirwa muri Transit Center. Babivugiye mu nama yabahuje n'abahagarariye Rwanda Revenue, ubuyobozi bw'uturere twombi ndetse n'inzego z'umutekano. Ababikorera bavuga ko gukoresha IBM babyemera, bakavuga ko n'abatarayisobanukirwa baganirizwa ku neza utaninya agacibwa amande aho gushyirwa mu modoka ya polisi bise Pandagari ngo bajyanwe mu bigo by'inzererezi. Perezida wa PSF mu karere ka Kamonyi Munyankumburwa Jean Marie avuga ko umucuruzi wateshutse ku nshingano zo gutanga inyemezabwishyu ya IBM yagombye kugezwa imbere y'ubugenzacyaha agakorerwa dosiye n'ubushinjacyaha. Ati ntabwo abikorera bagombye kurizwa Pandagari ngo bajyanwe mu bigo by'inzererezi kuko bariyubashye. Kanyankore Ari avuga ko kubera iyo mpamvu abikorera babaye ibikange kuko iyo babonye imodoka ya polisi cyangwa ya Rwanda Revenue bihutira gukinga amaduka bagasubira mu rugo. Perezida wa PSF ku rwego rw'intara y'Amajyepfo Dr Kubumwe Celestin avuga ko amakosa nk'aya maze iminsi abaho agiye gukosoka kubera ko habaye ibiganiro bihuza inzego zitandukanye. Ati turizera ko ikibazo cy'abikorera bafungirwa mu bigo by'inzererezi kigiye gukemuka. Ubuyobozi bw'uturere twombi bwavuze ko ibi biganiro bizajya biba buri nyuma y'amezi 3. Cyakora nta mibare y'abikorera bamaze gufungirwa muri Transit Center cyangwa abagifunzwe yavugiwe muri iyi nama. Izi mpaka zo kwishishanya hagati y'abikorera na Rwanda Revenue zafashe umwanya munini kuko byanageze ubwo uwari uyoboye ibiganiro yashyizeho umubare w'abikorera ntarengwa w'abafite ibyo bibazo. Abahanga barateganya kugenzura niba ibirunga by'u Rwanda bidashobora kongera kuruka. Itsinda ry'impuguke zigize ishami ry'umuryango w'abimbye ryita ku burezi, ubumenyi n'umuco UNESCO rikaba rishinzwe kumenya ibyanya bizaba pariki za geology mu Rwanda, riravuga ko rizakomeza kugenzura niba ibirunga byo mu Rwanda bidashobora gukanguka ngo byongere biruke. Umwarimu wigisha ibya geology no kuvuga ibiri mu nda y'isi muri kaminuza y'u Rwanda Professeur Dinye Rwabuhungu avuga ko kuba ibirunga byo mu Rwanda biri mu muhora wa Rift Valley wa Afrika y'Iburasirazuba urimo kugenda wiyasa kandi bikaba bituranye n'ibya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikiruka birimo Nyiragongo na Nyamuragira, hakenewe inyigo igaragaza niba ibyo mu Rwanda nabyo bidashobora gutungurana. Umugabane wa Afrika ugaragaza ko urimo kwiyasa gutandukana gake gake uhereye mu ihembe ryawo muri Djibouti na Somalia ukanyura mu biyaga bya Ruberi cyangwa Rwicanzige, Kivu, Tanganyika na Malawi kugera muri Mozambique, aho igice cyawo cy'Iburasirazuba gishobora kuzabikirwa ukwacyo. Professeur Rwabuhungu avuga ko iki gikorwa ari ikimenyetso cy'uko ibirunga biri mu gace k'amajyaruguru y'Iburengerazuba bw'u Rwanda byasinziriye ariko bitazimye nubwo bimaze imyaka myinshi bitaruka. Ahatanga urugero rwo muri Norvege aho ikirunga cyaho cyamaze imyaka irenga 700 kitaruka ariko ngo cyaje gutungurana gihagarika ibikorwa by'abantu. Naho ibitaro bya Muhima byongeye kuvugwamo serivisi mbi nabyo byikoma ibya Nyarugenge.
Ibitaro bya Muhima byongeye kunengwa serivisi bitanga nabyo bihita bigaragaza none impamvu birimo gutanga serivisi icumbagira n'impamvu ibitera. Abakoresha urubuga rwa X yahoze ari Twitter babonye ubutumwa bwanditswe n'umuntu witwa Ndori ati Good evening Rwanda Health Dr. Nsanzimana Sabe mutubarize Muhima Hospital ya Nyarugenge ese kuhivuza waje mu gitondo ukageza aya masaha hakira abantu bangana uku kandi bari butahe iyi serivisi bizagenda gute? Numiwe pe. No butumwa bwanditswe isaa 2:28 z'umugoroba. Umwe mu baturage baganiriye na Bwiza yagize ati natangiye kwivuriza kuri biriya bitaro bya Muhima ku itariki ya 21 z'uku kwezi kwa 10. Kuva uwo munsi muhora masiragira ngo mpure na muganga byaranze uragenda bakakubwira ngo uzagaruke warangiza rero ugafata umurongo wo kwishyura uko birumvikana ni wakwinjira kwa muganga ngo wavitishyuye. Nicaye ku ntebe yo kwishyura saa 8:30 naraye mavuye saa 4 z'ijoro kandi kuwa mbere nzasubirayo kuko nibwo bampaye gahunda. Uyakomeza avuga ko ibyo gusiragira byo babyemeye nta kibazo ariko bagasaba ko ibyo bafashwa ari ukubakiza abasekirite usanga bivanze muri serivisi zimwe na zimwe, akibaza niba baba barahawe akazi ko kuvura kuko usanga baba babwira nabi cyane, akanabasaba ko umurongo wo kwishyura nawo bawubakiza. Ku ruhande rw'ibitaro bya Muhima bavuga ko serivisi batanga byatewe no kuba ibitaro bya Nyarugenge bifunze. Byagize biti mwiriwe neza, abatugana barafashwa uko bikwiriye muri iyi minsi, turi kwakira abantu benshi bigatuma habaho kumara umwanya munini kuko bivurizaga ku bitaro bya Nyarugenge bamwe basigaye bazi iwacu. Turi gukora ibishoboka kugira ngo serivisi yihute. Murakoze. So bwa mbere ibi bitaro bivugwaho gutanga serivisi mbi kuko mu bihe bitandukanye byagiye bigaragara mu bitangazamakuru ndetse na bamwe mu bagiye bayobora Minisiteri y'Ubuzima hari abatunguranaga nka Dr. Diane Gashumba iyo serivisi bakayisogongeraho. Kuri iyi nshuro bakaba bavuga ko ibitaro bya Nyarugenge ari byo bibakondeye. I Muhanga habonetse umurambo w'umugabo ureremba mu mugezi. Ubuyobozi bw'umurenge wa Nyarusange buravuga ko Mukeshimana Clotilde yabuze umugabo we ubwo yajyaga kumushaka agasanga umurambo we uri mu mazi. Inkuru y'urupfu rwa Musabyimana Alex yamenyekanye mu gitondo cy'ejo tariki ya 29 isaa 12 zirenga iminota 15. Ndayisaba Aimable umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarusange yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko Musabyimana Alex yabuze guhera ejo. Umugore we ngo azinduka ajya kumushaka ageze ku mugezi witwa Miguramo asanga umurambo ureremba hejuru y'amazi. Ati arakekwa ko yaba yahanutse ku mukingo uhari agahita apfa. Ndayisaba avuga ko bakimara kwakira iyo nkuru y'urupfu rwa Musabyimana Alex batabaje inzego z'ubugenzacyaha ziza gukora iperereza kuri uwo murambo wa nyakwigendera ukawagejejwe Kabgayi. Musabyimana Alex w'imyaka 58 y'amavuko akomoka mu mudugudu wa Rukurazo mu kagari ka Rusovu ku murenge wa Nyarusange. Umukuru w'umudugudu ukekwaho gukora jenoside yafunzwe by'agateganyo iminsi 30. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana Nyanza rwemeje ko Efroni Hakizimana wari umukuru w'umudugudu wa Rwamagana mu kagari ka Nyabinyenga ku murenge wa Cyabakamyi mu karere ka Nyanza ukurikiranywe icyaha cya jenoside afungwa by'agateganyo iminsi 30. Urukiko rwanzuye ko hari impamvu zikomeye zituma akekwaho iki cyaha bityo ko akwiye kuba afunzwe iyo minsi. Ubushinjacyaha bushingiye ku mvugo z'abatangabuhamya bwashinjaga Efroni kuba intera hamwe aho yagiye mu bitero byishe Abatutsi. Hakizimana Efroni we ahakana ibyo aregwa byose anashingiye ku kuba atarahunze igihugu nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi. Ikindi ngo nuko haba mu ikusanyamakuru cyangwa muri gacaca atigeze akomozwaho aho yasabaga gukurikiranwa adafunzwe, ariko urukiko rwabitesheje agaciro akaba agomba kuba afungiye mu igororero rya Huye. Tukira mu karere ka Nyanza babagabo bashinjwa kwica umusekirite nabo byemejwe ko bafungwa by'agateganyo iminsi 30. Abo ni Kayijamahe Abidani na Nyandwi Isidore baregwa n'ubushinjacyaha icyaha cyo kwica. Bombi bakekwaho kwica umusekirite w'umukobwa w'imyaka 21 wo mu karere ka Nyanza. Ubushinjacyaha bwabasabiraga bombi gufungwa iminsi 30 y'agateganyo kugira ngo iperereza rikomeze rikorwe. Kayijamahe Abidani yemera icwa rya Nishimwe Louise agasobanura urukiko ko nyakwigendera yishwe na Nyandwi Isidore abibona n'amaso ye. Yireguye asaba imbabazi kuko ngo tatanze amakuru ngo asobanure icwa rya nyakwigendera. Nyandwi Isidore we ahakana ko ntahuriye na Abidani ahubwo ko yaryozwe ibyo yakoze aho kumubeshyera. Urukiko rw'ibanze rwa Busasamana rwariherereye rusanga aba bombi hari impamvu zikomeye zituma bakekwa. Rwafashe icyemezo cyo kuba bakurikiranwa bafunzwe mu igororero rya Huye. Umunyamategeko Celestin Nshimiyimana wunganira Nyandwi Isidore yavuze ko azahita ajuririra iki cyemezo. Nyakwigendera Nishimwe Louise yasanzwe mu ishyamba yapfuye mu mudugudu wa Kirwa mu kagari ka Mushirarungu mu murenge wa Rwabicuma y'akarere ka Nyanza. Abakekwaho kumwica batabwa muri yombi habanje gufungwa Kayijamahe Abidani kuko yafatanywe telefone ya nyakwigendera. Uyu mugabo yaje kwemera ko yahuriye na Nishimwe mu nzira ari kumwe na Isidore maze uwo Isidore muniga mwambura telefone gusa yaje gufatanwa umugore wa Abidani. Inyanza kandi ari umurambo w'umugabo wasanzwe mu cyuzi cya Nyamagana kiri Inyanza habonetse umurambo w'umugabo bikekwa ko yiyahuye. Byabereye mu karere ka Nyanza mu murenge wa Busasamana mu kagari ka Kavumu mu mudugudu wa Nyamagana B mu cyuzi cya Nyamagana. Amakuru avuga ko umuturage witwa Raheli Nyirashyirambere yatanze amakuru ku nzego z'ibanze n'iz'umutekano maze nazo zigera kuri kiriya cyuzi zisangamo umurambo bigaragara ko ari umugabo. Uriya muturage yavuze ko nyakwigendera ajya mu cyuzi yasize inkoni n'amafaranga 2000 n'inkweto zo mu bwoko bwa bodaboda.
umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Busasamana Bizimana Jide yabwiye ikinyamakuru Umuseke ko abari aho batahise bamenya imyirondoro nyakwigendera gusa basanze simukadi mu mufuka ngo babonye nimero z'umugore we bamuhamagaye ababwira ko nyakwigendera yitwa Kayihura Eric yavuye iwe avuga ko agiye kwa muganga i Huye. Nyakwigendera yavukaga mu karere ka Ruhango, umurambo ukaba wahise ujyanwa ku bitaro bya Nyanza kugira ngo ukorerwe isuzuma. Mu karere ka Karongi abakozi b'umurenge wa Murundi basezereye icyarimwe. Abakozi hafi ya bose b'umurenge wa Murundi mu karere ka Karongi basezeye ku mirimo yabo barimo umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge Ntakirutimana Gaspard ndetse n'abo tugari dutatu muri dutandatu tuwugize. Mukase Valentine uyobora akarere ka Karongi yabihamirije ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru ariko yirinze kuvuga umubare w'abasezeye n'icyabateye gusezera akazi. Mu ihuriro ry'ubumwe n'udaheranwa ku rwego rw'akarere ka Karongi haherutse kugaragazwa ikibazo cy'ihohoterwa rikorerwa abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu murenge wa Murundi, aho ngo abakora ibyo bikorwa bibisha babanza gusindisha abarokotse mbere yo kubagirira nabi. Mu minsi ishize hari uwishwe muri ubwo buryo. Mu yandi makuru afitanye isano n'u Rwanda, polisi y'Ubwongereza yasanze Rudakubana ushinjwa kwica abana batatu yari abitse inyandiko ya Al-Qaeda. Polisi ikorera mu mujyi wa Massachusetts mu Bwongereza yatangaje ko yasanze inyandiko z'inyigisho z'umutwe w'iterabwoba Al-Qaeda mu rugo rw'umwana w'imyaka 18 witwa Axel Rudakubana ukekwaho kwica abana batatu. Axel Rudakubana yatawe muri yombi mu kwezi kwa karindwi kwa 2024 akurikiranwe icyaha cyo kwica abana batatu no kugambirira kwica abandi 8 yifashishije icyuma. Umuyobozi wa polisi ya Massachusetts Selena Kennedy yabwiye abanyamakuru ko bikekwa ko Rudakubana yakuye kuri internet iyi nyandiko. Iyi nyandiko mu bwoko bwa PDF ifite umutwe ugira uti Military Studies in the Jihad Against the Tyrants, the Al-Qaeda Training Manual. Uyu muyobozi wa polisi yasobanuye kandi ko muri uru rugo ruherereye mu gace ka Lancashire habonetse ikinyabutabire ibipimo bigaragaza ko ari uburozi bwa lisine. Yagize ati isaka ryakozwe mu rugo rwa Axel Rudakubana ryabonye ikinyabutabire kitazwi. Ibipimo byagaragaje ko icyo kinyabutabire ari lisine. Cyakora ngo iperereza ryagaragaje ko nta muntu ubu burozi bwagizeho ingaruka kandi ibyago by'uko bwari kugira uwo bufata byari bike. Uyu muyobozi wa polisi yatangaje ko n'ubwo inyandiko ya Al-Qaeda yagaragaye mu rugo rw'uyu mwana, polisi itaremeza n'ibifitanye isano n'icyaha cyo kwica no kugerageza kwica uyu musore akurikiranywe. Biteganyijwe ko urubanza mu mizi rwa Rudakubana Axel ku cyaha cyo kwica no kugerageza kwica ruzatangira mu kwezi kwa mbere kwa 2025 kuri bakaba bafungiye muri gereza y'abana. Axel Rudakubana yavukiye mu Bwongereza muri Cardiff akaba avuka ku mubyeyi w'umunyarwanda Alphonse Rudakubana wahimukiye mu 2002 nk'uko ikinyamakuru cyo muri Southport cyabitangaje. Uyu musore nta makuru menshi amugaragaraho dore ko atajyaga nakoresha imbuga nkoranyambaga ndetse n'abaturanyi bakaba baratangaje ko batakundaga kumubona kuko hari n'uwatangaje ko baturanye imyaka 20 ataramuca iryera. Bavuga ko babonaga ari se w'uyu musore mu gihe nyina umubyara we ngo yamaraga igihe kinini mu rugo. Ubwo bari bagituye muri Cardiff ngo Rudakubana yajyaga aherekeza se igihe yabaga agiye kwiga amasomo ya karate nk'uko Sensei Chiko Mbakwe yabivuze. Nyuma yo kwamamaza aya makuru turakomereza hanze y'u Rwanda. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka hazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, ULK. Iyi kaminuza twese turayizi. Gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'ikiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo ari mu burezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire cyangwa se education in biology and chemistry, education in computer science and physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu cyangwa se languages and humanities in education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi cyangwa se economics and business studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa social studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'ikiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters mu mashami nka business administration, MBA, master of finance, master of accounting, master of science in economics, master of governance, master of development studies, master of law in public international law, master of international economics and business law, master of science in internet system. Hanyuma ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya tekinike, imyuga n'ubumenyingiro? Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute program itanga amasomo arimo electrical technology, electrical and telecommunication, construction technology na land surveying engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program.
abiga education hari na porogaramu y'ibiruhuko, kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali, iya Gisenyi, cyangwa se ugahamagara kuri 07 88 30 40 86 cyangwa 07 88 30 41 73 cyangwa 07 88 30 40 83. Mwanasura urubuga rwa internet wa3.ulk.ac.rawa. Bantu mwiga n'abigisha muri ULK, ahazaza h'ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu. Urifuza gushyira business yawe rwagati mu mutima w'imyidagaduro, ahari urujya n'uruza rw'abantu kandi aho utabyiganira abakiriya n'abandi bantu? Waba ukeneyeho washyira banke, depot pharmaceutique, ishuri, clinique, ibiro byisanzuye, salon de coiffure, liquor store, supermarket ndetse n'ibindi? Hari inyubako yujuje ibi byose. Ni inyubako yitwa KU Plaza, inyubako ngari cyane y'ibirahure by'ubururu iherereye Remera iruhande neza rwa control technique. Muri iyi nyubako hari ibyumba bikodeshwa kandi ku giciro kiberanye n'ubwiza bwayo. Ushaka gukodesha muri iyi nyubako ibereye ijisho, tugane. Duherereye neza mu marembo ya Beka Arena na Stade Amahoro. Ku bindi bisobanuro duhamagare kuri 0788 35 0907 cyangwa 0785 70 39 38. Umuryango w'abibumbye uravuga ko miliyoni 25 z'abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashonje. Umuryango w'abibumbye uravuga ko abaturage barenga 1/4 cy'abatuye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bugarijwe n'icyago cy'inzara. Imibare itangwa n'ishami ry'uyu muryango ryita ku biribwa FAO yerekana ko abaturage bagera kuri miliyoni 25 bakeneye inkunga yihutirwa yo mu rwego rw'ibiribwa. Uburasirazuba bw'iki gihugu ngo nibwo bwugarijwe cyane kubera intambara zahagaritse ibikorwa by'ubuhinzi. Icyegeranyo cya FAO kivuga ko ibiciro bizamuka cyane ndetse n'umusaruro muto bishobora gutuma abatuye iki gihugu bazahara kurushaho. Iri shami rya Loni ryita ku biribwa rivuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihanganye n'ibibazo by'intambara z'urudaca, ubujura n'ubwicanyi bwo mu mijyi byiyongera. Ibi byose noneho bikiyongeraho ibyorezo bitandukanye bituma iki gihugu gihora mu bihe by'akaga. FAO ivuga ko uburasirazuba bw'iki gihugu icyegeranyo kigaragaza ko kubera ubushyamirane bw'amoko n'intambara abaturage bakomeje kuva mu byabo. Uduce turimo inzara ikomeye n'uturimo imirwano n'ubushyamirane bituma abaturage batitabira ibikorwa byongera umusaruro. Uturere tuvugwa ni nk'intara ya Ituri, Kivu zombi zo mu burasirazuba bw'igihugu ahabarizwa 80% by'abaturage bagera kuri miliyoni 7 bakuwe mu byabo. Ubusesenguzi bw'impuguke z'uyu muryango buvuga ko utu duce twugarijwe bikomeye n'ubuke bw'ibiribwa. Muri rusange abaturage bakaba miliyoni 26 mu gihugu cyose ngo bugarijwe n'inzara kubera hanini intambara zitarangira, ibiciro by'ibiribwa biri hejuru ndetse n'igiciro gihambaye cy'ubwikorezi bw'ibintu nkenerwa nk'ibiribwa. Ibi rero byongeraho ibyorezo birimo nk'icy'ubushita bw'inkende kimaze iminsi gica ibintu mu duce tumwe na tumwe tw'iki gihugu. Ikibazo kibiza nk'imyuzure nacyo kikaba cyaraje guhuhura ibintu byari bisanzwe bidahagaze neza. Kuri ubu imiryango myinshi ngibona ibiribwa ari uko igiye kubishaka ku masoko, kuko intambara zidatuma bahinze bajya gusarura n'abakora ibindi bikorwa nk'uburobyi bakaba batakibishobora. Ukwiyambaza isoko kuri bose ndetse n'umusaruro wagabanutse cyane bikaba bituma ibiciro bya bike bibonetse bizamuka cyane. Kuba ingabo za MONUSCO zaravuye muri tumwe mu duce tw'intara ya Kivu y'Amajyepfo nabyo ngo byongereye impungenge zituma abaturage bakomeza guhunga kubera gutinya imitwe yitwaje intwaro. Ku buryo busa n'impuruza rero iki cyegeranyo kiravuga ko intara ya Chopo, Chuapa, Kivu ya ruguru n'Yepfo, Maniema, Ituri na Maindombe zigaragaramo inzara isa n'itangiye kuba karande mu gihe cy'imyaka 20 ishize. Na Colonel wa Fardc n'ingabo yarayoboye bihuje n'umutwe wa M23. Colonel Gilbert Ekombe Bongilima wo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yiyunze kuri M23 we n'igice kinini cy'ingabo yarayoboye. Colonel Ekombe yarasanzwe ari umuyobozi wa regima y'137 ya Fardc ikorera muri groupement ya Ruberiki ho muri territoire ya Walikale. Ikinyamakuru bwiza cyanditse ko amakuru gikura mu mutwe wa M23 ari uko uyu mufisiye mukuru n'abasirikare babarirwa muri 90 bahuje amaboko na M23. Hashize icyumweru kirenga M23 yinjiye muri territoire ya Walikale aho igenzura ibice bitandukanye. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru uyu mutwe wegereye agace ka Pinga aho komeje kurwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru aturuka hariya ngo aremeza ko ingabo za M23 ziri ahitwa Bitende hejuru neza ya centre ya Pinga. Naho muri Korea y'Epfo iki gihugu cyatangaje ko gishobora gutangira guha intwaro Ukraine. Korea y'Epfo yatangaje ko ishobora gutangira guha intwaro Ukraine niba ingabo za Korea ya ruguru ziyemeje gushyigikira Uburusi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Korea ya ruguru yageze mu Burusiya ku munsi w'ejo mu biganiro bibaye mu gihe intambara iki gihugu kirwana na Ukraine yafashe indi ntera. Ni nyuma kandi yuko Korea y'Epfo n'umuryango wa OTAN bitangaje ko ingabo za Korea ya ruguru vuba aha zishobora kuba zaratangiye gufasha Uburusiya.
umuryango wa OTAN wo gutabarana hagati y'Uburayi na Amerika kuwa mbere watangajwe ingabo za Korea ya Ruguru zibarirwa mu bihumbi 10 zarimo zegera ahabera intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya. Ukraine yavuze ko ibihano byo mu rwego rw'ubukungu kuri ibyo bihugu bidahagije, ahubwo ko ikeneye izindi ntwaro n'izindi gahunda zo ku rwego mpuzamahanga byayifasha gukumira ingabo za Korea ya Ruguru. Korea y'Epfo iryamiye amajanja kuva igihe yarwanaga n'iya Ruguru mu 1950 kugeza muri 1953. Yamaganye uwo musanzu wa Korea ya Ruguru ku Burusiya. Bamwe mu bategetsi bayo bahangayikishijwe nuko Uburusiya nabwo bushobora kuzashyigikira umwanzi wabo nk'uko inkuru y'ijwi rya Amerika ibivuga. Perezida Zelensky yavuganye na Perezida wa Korea y'Epfo Yoon Suk Yeol amubwira ko Korea ya Ruguru ihinduye isura y'intambara. Korea y'Epfo ivuga ko ishobora nayo gutangira guha intwaro Ukraine niba Korea ya Ruguru yiyemeje gushyigikira Uburusiya. Amerika yo yatangaje ko itazongera gushyiraho amabwiriza mashya arebana n'uko intwaro iha Ukraine zigomba gukoreshwa niba Korea ya Ruguru yinjiye muri iyi ntambara, abivuga ko yohereje ingabo ibihumbi 10. Naho Minisitiri w'ingabo wa Israel yatangaje ko Hezbollah isigaranye 20% by'ububiko bwa misile zayo. Yoav Gallant, Minisitiri w'ingabo wa Israel, yatangaje ko ibikorwa byo gusenya ibikorwa remezo by'umutwe wa Hezbollah biri gutanga umusaruro, kuko kuri ubu mu bubiko bwabo ngo hasigayemo 20% bya misile Hezbollah yari ifite mbere yo kwinjira mu ntambara na Israel. Uyu muyobozi yavuze ko yari umusaruro w'ibitero karundura igisirikare cya Israel kimaze igihe kigaba ku mutwe wa Hezbollah bigamije kuwuca intege binyuze mu kwica abayobozi babo bakuru ndetse no gusenya ibikorwa remezo byabo. Hagati y'intambara ikomeje guhuza impande zombi iri guca ibintu, aho Hezbollah yamaze gushyiraho umuyobozi mushya Naim Qasim, ibyafashwe nk'ikimenyetso cy'uko uyu mutwe ugifite ubushobozi bwo kurwana. Ku rundi ruhande, uyu mutwe uherutse gutanga umuburo usaba abaturage batuye mu majyaruguru ya Israel guhunga kuko ugiye gukaza ibitero ugaba muri ako gace. Tukivuga ku muyobozi rero wa Hezbollah, Naim Qasim wari usanzwe ari umunyamabanga mukuru wawo, niwe wabaye umuyobozi w'uwo mutwe asimbuye Hassan Nasrallah wamaze igihe kinini ayoboye uyu mutwe kugeza mu kwezi kwa 9 k'uyu mwaka ubwo yahitanwaga n'ibitero by'ingabo za Israel. Kuri uyu wa kabiri mu itangazo Hezbollah yashyize hanze yavuze ko uyu mugabo w'imyaka 71 yatowe hakurikijwe amategeko uyu mutwe ugenderaho. Naim yabaye umunyamabanga mukuru wa Hezbollah mu myaka 30 ishize. Niwe muyobozi mukuru wa Hezbollah yari isigaranye nyuma y'uko abandi bagiye bahitanwa n'ibitero Israel yari imaze iminsi iri kugaba kuri Hezbollah muri Liban. Naim kandi yagize uruhare mu ishingwa rya Hezbollah mu 1980. Byari byitezwe ko umuyobozi mushya wa Hezbollah uzatorwa ari Hashim Safieddine, gusa tariki ya 22 z'uku kwezi yahitanywe n'ibitero bya Israel. Ubuyobozi bwa Israel bwahise butangaza ko n'uyu muyobozi mushya yiriwe ariko ataraye. Ikinyamakuru C News cyatangaje ko umuyobozi mushya wa Hezbollah ari umuntu uvugwaho kuba kanganye, ateye impungenge, mbese akunda gushotorana. Yagaragaye kuri televiziyo inshuro 3 gusa kuva Hassan Nasrallah yakwicwa. Inshuro ya nyuma yagaragaye ni ku itariki ya 15 z'uku kwa 10 mu 2024. Shito bakunze wa Primo Media Rwanda, inkuru y'umuyobozi mushya wa Hezbollah niyo dusoreje amakuru ari kugarukwaho. Reka mbashimire ko mwari muyakurikiye. Njye ni Jean Dodier Kanijabo, nabararikira gukomeza kureba ibindi biganiro biri kuri urubuga. Bye. Ikoranabuhanga rimaze gutera imbere ku buryo umunsi tuzaba dufite imodoka ziguruka nabwo hazaba hari abantu bazi kuzikanika. Hazaba hari ibigo nka Korea Automobile Training Center, ikigo cyigisha tekinike cyabiherewe uburenganzira na Rwanda TVET Board, ikigo gitanga ubumenyi buri ku rwego mpuzamahanga kandi mu gihe gito. Twigisha umuntu ibirebana na tekinike y'ibinyabiziga bigezweho kuva ku bumenyi bwo hasi kugera abaye umu engineer. Ikigo cyashyizeho uburyo bwo gutanga ubumenyi n'ubunararibonye ku binyabiziga bigezweho. Abize gukanika mu bihe byo hambere bari mu bahawe ikaze mu kwihugura ku binyabiziga bigezweho. Abarimo kwiga ubu nabo nuko. Nimuze mwihugure mugendane n'umuvuduko ikoranabuhanga muri uru rwego rigezeho. Abize muri Korea Automobile Training Center bose uko bakabaye, icyo bahuriyeho ntabwo ari ubumenyi bwo ku rwego rwo hejuru gusa, ahubwo banahuriye ku kuba basigaye bikorera. Nibo batanga akazi kubiza handi. Abatunzi imodoka ni mutugane tubahugure ku mikorere n'imikoreshereze yazo mu gihe kitarenze isaha imwe, ubumenye byinshi ku kinyabiziga utunze. Abifuza kugura imodoka cyane cyane zifite ikoranabuhanga rigezweho ni mutugane tubagira inama y'imodoka mwagura. Niba ugiye kugura imodoka yakoze inaha, nayo yituzanire tuyigusuzumire, tukubwira ubuzima bwayo, tunakugira inama mbere yo kwishyura. Abaguze imodoka zigezweho ni mutugane tubafashe kuzitaho no kuzibungabunga, kubera ko imodoka ni imashini yakozwe ngo izamara igihe. Korea Automobile Training Center itegura ikinyabiziga cyawe kikaramba kikamara imyaka cyagenewe kumara, kubera ko dukoresha imiti yabugenewe mu gukora maintenance y'imodoka yawe. Iyo uzanye imodoka yawe ifite ibibazo uyisubira nayo yabaye nshya, igasubirana agaciro ku isoko. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54.